Manipur yauna UP amasung Uttarakhand BJP na mai paklaba yai Punjab amasung Gawadade hang assembly laigane survey mathang tha February amasung March ta pangthokodoriba assembly mikhal asida Manipur yauna Uttar Pradesh amasung Uttarakhand BJP gi sarkar amukhanna halaklaba yai adumakpu Punjab amasung Gawadade party amatana mapung phaba majority phangdabadage hang assembly laigani haina pre-poll survey amada predict tawre pre-poll survey asigi matunginna haukiba chahi 2017 da UP da BJP na seat sahumga taraga nithoi da chauna mai pakiba du handaki mikhal asidade seat chaniga yankhai nithoi dagina chaniga humbudraga nithoi phawbagi marakta mai paklaba yai state asigi main opponent Samajwadi Party na chada kuntraga humdoi gi changda seat chamaga taraga mathoi dagina chamaga kuntraga mathoi phawba karaba yai BSP na haukiba chahi 2017 da Sit taraga mapan phangkiba adu handaki mikhal asidade sit nipan dagina taraga taruk phauba phanglaba yai Congress ki oina de mamangi mikhal da sit taret mai pakiba du dage hantharaga sit ahum dagina mapan phauba phanglaba yai UP ki oina de BJP ki chief minister Yogi Adityanath sarkar da yauramba cabinet minister ani yauna ruling ki MLA nipan haujik lairiba sarkar ase dalit amasung OBC ki mayokta lai haiduna resign tawraga Akhilesh Yadav na lusingba Samajwadi Party da yaukrabane India TV Ground Zero Research na sathagiba survey amadana UP da BJP na chada kuntraga mapan dasmik ahum ani gi changda sit chaniga kuntra dagina chaniga kuntraga manga phauba yauna karaba yai Samajwadi Party gi oina di chada kuntraga taruk dasmik ani gi changda sit chamaga hompu dagina chamaga hompu manga yauna karaba yai haire Republic TV Maki survey matungina Punjab ta Aam Aadmi Party na chada kuntraga tare 10 nipan gi changda sit yankhai dagina hompu phauba karaba yai Congress na chada kuntraga manga 10 amagi changda sit nifuga nithoi dagina nifuga nipan Akali Dal na chada tara manga 10 nipan gi changda sit taraga humdoi dagina taraga taret aduga BJP alliance na chada manga 10 taret ki changda sit ama dagina ahum phauba karaba yai Uttarakhand ki oina su Congress ki oina harau ningai oide state asida BJP na chada kuntraga mapan 10 mapan gi changda sit kuntraga taruk tagina nifuga nithoi phauba karaba yai mamangi 2017 da pangthokiba mikhal adu dade BJP na sit yankhai ga tarukta mai pakhibane Manipur gi oina sit hompu lairiba sigi manungda BJP na chada kuntraga mapan 10 ani gi changda sit kuntraga mathoi dagina kuntraga taret phauba karaba yai Congress na sit taraga humdoi dagina taraga mapan NPP na sit ahum dagina mapan NPF na sit ama dagina mga phauba karaba yai gawagi oina de mikhal asida party amatana majority phangba ngamdana hang assembly laigane assembly sit nifu laiba state asida ruling BJP na chada kuntra dasmik mga gi changda sit taraga taruk dagina kun phauba phanglaba yai Congress na chada kunithoi dasmik ani gi changda sit mapan dagina taraga humdoi Aam Aadmi Party na chada taraga nithoi 10 ani gi changda sit mari dagina nipan phauba karaba yai masina opposition gi marakta mot manarakta badage achauba phibam amasu lakpa yai haina survey asida palle BJP na NPP ga kaina raba yai NPF ka pre-poll alliance tawraba yai source ing 2017 da pangthoki bataraga mathoi suba Manipur Legislative Assembly mikhalda BJP amasung NPP na punna sarkar semi nakrabasu lakaduruba mikhal asidade BJP na NPP ga kaina raba yai adumakpu BJP ga punna sarkar paiminariba NPF ki oina de pre-poll alliance ama lakpa yai haina news 18 ge report ama na haire report asina makata na hairiba na handakta NPF ki lusingba singna Union Home Minister Amit Shah yauna BJP ki national leader singa unaduna yana ba ama purakre hairiba yana ki baduge matungina lakaduruba assembly mikhal asida NPF amasung BJP anina sit kharada friendly fight tawraba yai haujik phawbagi oina de NPF amasung BJP gi marakta yasinaba ma laiba tarabasu sit sharing ge matangda de akhanana wari sanaba laitre mamangi assembly mikhal da NPF na sit tarada mikhal thengna ki baduda sit mari da mai pakhibane adubu handaki mikhal asida de NPF na BJP dagi sit taraga manga demand tawrakpa yai adumakpu BJP ga hojik punna chanminariba Meghalaya gi chief minister Conrad Sangmage party NPP ase haukiba matam kharagi mamangda NPP gi MLA mari chief minister N Biren lusingba sarkar asida support tawrambadage withdraw tawkhiba duna maram oiraga
हंदकी मिखल असिददे बीजेपी ना एनपीपी असे काइनरबा याई बीजेपी की माइकैदगी स्टेट असिदा लैरिबा असेंबली सीट होंपुमक्ता मिखल लंबा थेंगनगने मिखल असिदा बीजेपी ना सीट निफुदगी तादना कागनी हाइना आशा तौरे पनबा याबदे हौखिबा चाही 2017 की मार्च 15 मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुसिंगबा सरकार असी सेमखिबने अदुमकपु इंग 2020 की जून थादा सरकार असिदा सगोलंबा एनपीपी मिनिस्टर मरी याउना एमएलए मापन विड्रॉ तौखिबदगे सरकार असे माइनॉरिटी ताबगी फिबमदा लैरुरबने अदुमकपु चीफ मिनिस्टर एन बीरेना थाजबगी बोता कांग्रेसना व्हिप जारी रबसु मखोगी एमएलए कुनगा मरी लैबगी मनुंगदा एमएलए निपान दे थाजबगी बोट लौनबदुदा एब्सेंट ओइखे कांग्रेस की एमएलए ओक्रम हेनरी याउना एमएलए तरु कांग्रेस दगी रिजाइन तौखे मसिगी मथक्ता बीजेपी अमसुंग एनपीपी अनिगी मरक्ता यानदबा अदुगी मतंगदा सेंट्रल लीडर सिंगना खुद थिंगजिंदुना अमुगना एनपीपी की एमएलए मरी अदु चीफ मिनिस्टर एन बीरेनना लुसिंगबा सरकार असिदा सगोलखिबने स्टेट असिदा ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस 38 यहोलगलिबा से बीजेपी ना थोकनबने कोविड-19 की थर्ड वेव ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस स्टेट असिदा 38 यहोलगलिबा से बीजेपी ना थोकनबनी हाइना सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल ना मराल सिरकले सीपीआई मणिपुर स्टेट काउंसिल के सेक्रेटरी एल सतिन कुमार ना थादोरक पचेरोल मन हाई कोविड-19 लाइना लाइचत की अहानब वेब अमसुंग अनिसुब वेब ना लमदम असिगी मियाम की पुंसी कया मांगन खिबगा लोइना चाउना साइथेंग पीदुना लाकले असिगुंबा तानफम असिदा लाइना लाइचत असिगे सकलोन होंगदुना अहुमसुब वेब ओइना संदोरकलिबा ओमिक्रॉन स्टेट असिदसु यौसिलकले अहुमसुब वेब संदोरकले हाइबगे पाउ फंगलबसु स्टेट असिदा सेक्शन थौरांग लौखुटपगी महुत्ता बीजेपी ना थवई वावोइदना मियाम तिनबा थौरम कया पांगथोकले जनवरी 9 दा इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लाउथोक्त्रिङैदा बीजेपी ना लेंगाक पाइबगी खुदोंचाबा लौदुना मियाम तिनबा मिफम कया पांगथोखरे मसिदगी हेंदोक्तुना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इम्फाल दा लाकपगे हप्ता कांगजैबुंग दा मियोइ लिसिंग कया तिनबा चौबा मिफम अमसु पांगथोखे चेरोल असिना मखाताना हाई तोंगान तोंगानबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी लाकपा मियोइ मसिंग थिंगमदना तिनखिबा चौबा मिफम अदुदा कोविड-19 की एसओपी ngaakna पांगथोकपगी ममी ताखिदे लाइना लाइचत असिगी ओइरगलिबा मवोंग मतौ अमदे मसिदगी ngaakथोकनबा मास्क उपा हैंड सैनिटाइजर सिजनबा सोशल डिस्टेंसिंग ngaakबा हाइबसी पिकलिबा अंगांग फौबा सिनफा पुनरबा मतमने अदुबु बीजेपी के पब्लिक मीटिंग अदुदा तिनखिबा मियाम अदुदा वाखल ताबगी ममी वाटपदौना मार्क्स फाउबा निंगथिना उमनखिदबगी ममी ताखे मसिदा नतना फेब्रुवारी 28 अमदी मार्च 3 दा पांगथोकदोरिबा 12 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन दा बीजेपी की टिकेट तानरिबा इंटेंडिंग कैंडिडेट अयामबना फाउबा मार्क्स उपतबगी ममी ताखे मसिगुंबा ngaakadaba chana kanglon sing ngaktana miyam tinba thoram kaya pangthokiba sina maram oiraga मणिपुर ओमिक्रॉन पाक्सना संदोरकनबगी मचाक ओइखे मसी पुंबगी टेक्साक बीजेपी ना पुफम थोए चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुसिंगदुना लाइंगाक असिगी मतंगदा कोविड ना मरम ओइरगा सिखिबा मियोइ लिसिंग अनि हेलकलिबा मसिगी मथक्ता अहुम सुबो वेब ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा मियोइ 38 सुबदा नतना नोंगमगी कोविड पॉजिटिव ओइबा मसिंग हेंगलकलिबा से लाइंगाके मवोंग चुमदबा थवोंगनने सेरोल असिना मखाताना हाई मियाम की पुंसीदगे मिखल ने हेना लुमना लौबा मानबा बीजेपी की थवोंग असि यानिंगदे इलेक्शन की कोड ऑफ कंडक्ट पंगलाउदा लाउथोए अदुगा लाइंगाक पाइरिबा कांगबुदा याउरिबा मिनिस्टर एमएलए सिंग अमदे पार्टी अदुगे फमनाइबा सिंगना कंडक्ट ऑफ रूल सिंग नाक्त्रगा मिसम मियामदा खक्तमक नाउ हाइरबदे मदु याफम थोक्ते लाइंगाकना सेक्शन लौदबदगे थोरगलिबा खुदोंथीबा सिंग असि मखाताना थोक्तनबा अकनबा थबक लौखटकदबने लोइनना ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइरबा मियोइ सिंग अमदे कोविड पॉजिटिव ओइरगलिबा मियोइ सिंगबो चपचाना अखनबा सेनफम पुथोक्तुना लायेंगदबने मीडिया अमदी पाउसे खक्तदा कोविड-19 लाइना लाइसतगे ngakthoksi haina lauba खक्तना लाइना लाइसत असि थेंगनबा ngamloi अरोइबदा ताबिरिबा पुमनमकपु थागत